फाना मणिपुर दगी इलीगल इमिग्रेंट कांगलोन कायना चंगसिलकपा ngamkhai wangmadagi lakhiba infiltrate tawrkhiba mitopsing ase mapung phana magi maramda halan khidri bawba amasung makhoi bu masak khangdokpa loidri bawba manipur miyamna census tawba haibase yade manipur miyamna census ki mayokta lei haiba maram asina census se manipur da illegal immigrant sing se mapung phana khangdokpa amasung maramda halan khiba gi thabak loidri bawba mapung phana NRC implement properly tawdri bawba manipur da census tawbiganu haidana hayeng dagi haudoriba aikoi budget mifam sidai sida honorable members sing mamut tana khanabire haraga tungi leba asigi kunai asi yaipana nabgi damakta waret lobidana Ministry of Home Affairs da war lengak ta thabiroga census ase Assam da yethokhiba dugum Jammu and Kashmir da yethokhiba dugum illegal immigrant wathok se loidri bawo manipur da census tawdana waret lobiu khoigi state asi solution phangdriba waroisin leitriba issue kaya marum ama mayoknariba dugumba khoigi landam amani hariba choba leba ki oiba issue sing sigi marakta kanglon kaina changsilakpa khulonariba Bangladesh amasung mapung oina Myanmar dagi kanglon kaina illegal oiba immigrant mayam ama influx tawraiba maduna maram orkanda khogi Manipur ki demography da choba challenge ama sinaba ama lakna lamdaba sigi miyam da choba sinaba madugi socio politics amasung socio economy da achoba sinaba ama lakna lamdama si hiram khuding makta khogi lekha taba du lamdama ma oirakadore aduna mitop ki issue asi su Manipur da khwaidigi choba issue singi manuda amani hojik mitop mian chagi issue learning ai si cherak sidai sida Manipur da census tongnana ba haidana Ministry of Home Affairs ki makhada lingba Registrar General of Indiana makoi hukum thoktana laiba mathangi April ki tang 1 dagi yum thiba masung khun thiba house listing masung village survey tongnana bagi paikhatpa step na mak paikhatpa loi hogado aduga mathangi chahi 2027 gi March dagi amuka ekogi mi ko thiba hogadori hojilamda masida Manipur sarkar na recognize tawdaba unrecognized village listing ani rom nei mahariba village sing amasung maduda leiriba yum punamak April thadagi hogadori house listing amasung village survey si changsin gi taragadi census ki data da yum sing amasung khun sing adu recognize tawrani aduga loina amuka 2001 da pakhat khiba adugumba census da decadal growth rate sahi tara khudingi hangat pami gi masing asi bharat ke dai mafam state singa yengna budasu amasung state asigi tampaki district singa yengna budasu adugi matik wangki state asi da tampaki cha da tanipan mising hangat pugi chang oiba matamda singi lam singda khwaidagi wangba ma haragadi cha da chamagum fumapan yodana lamdama sida census ki aranba data record leigidana madi wathok oinagi wakhun su lei aikogi Ministry of Home Affairs ki general directives ta abidi makogi guideline da karigumba region amada natragana state amada state aduna karigumba internal instability mayok naraba boundary gi dispute sing mayok naraba conflict situation leiraba Manipur sida hojik 2023 ki May gi tang hom dagi thokiba laibak thiba haiba tare adugumba aikogi conflict situation adu loidri maduna maram orakanda aikogi restricted movement haibadi free movement phangdriba highway sing the particular community sing chathok chasin changthok changchin yanadri asigumba mafam conflict situation laiba mafam large scale of internal displacement laiba mafam hoje khoi Manipur da tongan mafam sing dagi lanjena dana relief camp ta laiba adagi scatter chauna scatter tawduna tongan district wang adagi amada tongan bada lanjena dana leiriba mafam hoje Manipur da thoiba asigumba mafam sing sida hoje ki hariba general guidelines sina census tawroidabani haibase mayek sing iraga leiri aduga akoigi honorable
यूनियन मिनिस्टर नसु अखोगी लेबाक असिदगी इलीगल इमिग्रेंट्सिंग सही मंगा फावगी मनुंगदा मपुंग फाना तकथोकनी मखोयदो लमदम असिगी इंडिया की टेरिटोरी दगी तकथोखिगनी हाइबा अदुगुंबा मखोगी विलिंगनेस अमसु लई हजिकी मथक पंजगरीबा कनो मयामसिंग अखोगी जनरल directives mayam instruction mayam sing asimaksu akoi manipur da huju hujik se yamna suitable orga chanaraga lei ade amana amuka akoi gi census ki presidencies mayam mamang da thokiba thaudo athong mayam haragadi 1951 da Jammu and Kashmir da akoi matam du gi India Pakistan gi separation da conflict situation leibana maram orkan da akoi gi census se 1951 census se postpone togi ethoki अदुगा अमुकसु 1991 दा हरबी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर दा अखोगी मिलिटेंसी एंड टेररिज्म की एक्टिविटी कनखलकपा मदुना मरम मोरकान दा अनरेस्ट होबा सिचुएशन अमा लेरकपना मरम मोरगा 1991 दा जम्मू एंड कश्मीर दा सेंसस सेथोकी अदुगा नेफा मसिगिना अखोगी अरुणाचल प्रदेश हाइना खंगरिबा मतम दु नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हाइना खंगरिंग है कौरिंग है मतम 1961 दा हारिबा अखोगी मफम मदु दा 1961 दा प्रॉपर्ली अमसुंग कंप्लीटली census asi tawgide aduga manipur ga yam chuna bada yumthang nariba assam da 1979 dagina 1985 pokse assam agitation haidana illegal immigrant ki mayok ta hauba miyang gi public mass movement am leiki maduna maram orga 1981 da assam da census ase tawgide assam accord tawdana madu sign tawnaru matung 1985 ta yanaru matung da कोना 1985 का 1981 दुना तबदा 85 द सेंसस असि तौगिबगी अदुगुंबा अखोगी प्रेसिडेंट्स हिस्ट्री लै दुगलोना नागालैंड दसु अखोगी 2001 द तोंगान तोंगान मा नागा ऑर्गेनाइजेशन कया मना हाउस लिस्टिंग हरुरबा अमसुं विलेज सर्वे हरुरबा द बॉयकॉट तबतना अखोगी असम सॉरी नागालैंड द अखोगी सेंसस से तौगिदबगी अदुगुंबा रिपोर्ट सिंग लै अदुना अखोई मणिपुर द हौजे हौजे इलीगल इमिग्रेंट के अचौ वाथो मायोनबा सिगी खक्ता नतना इंटरनल कन्फ्लिक्ट लेदना इंटरनल इनस्टेबिलिटी लेदना लेबाक सिदा तंगदु लेता दबा मियाम सिंग क्वेश्चन चेनबा डिस्ट्रिक्ट अमदगी डिस्ट्रिक्ट अमदा क्वेश्चन चेनबा खनबा मयाम अमा लेनिंगै मरक सिदा सेंसस तौबा हाबसि यमरम चांदे कयगुम सेंसस तौगिबा तारगदी अतोपदगी नमखै वांगमदगी चंगसिल लेब इलीगल इमिग्रेंट पुनमक्सिंग असि लीगल ओइबा भारत की बोनाफाइड ओइबा सिटीजन पिगिननबगी अचौब खुदुंग चाबा म ओरनी लैंगांगना मसक खंगद्रिबा अदुगुंबा आइखोई अनरिकॉग्नाइज ओइबा विलेज कया मरुम अमसु रिकॉग्नाइज ओइथोखरनी युम सिंगसु रिकॉग्नाइज तौथोखरनी मदुना मरम ओरगा खोगी तुंगी मिरोलदा अचौबा चैथेंग अमा पुबा थांगबा ngamdaba अमुगना चुमथोकबा ngamdaba चैथेंग अमा लेहोगनी मथक्ता पंजरीबा वाफम सिंग असिदा युमफम ओइजरगा हजि हजि लमदम असिदा रिलीफ कैंप ता लेरिबा आईटीपी सिंग मागी मागी मयुमदा हंजिनबा ngamdari मपुंग फाना लोयना मा हंजिनबा ngamdari फ्री मूवमेंट लेतरी रिलीफ कैंप सिंग दा मयाम अमा लेरी हारिबा मयाम सिंग सिदा अदुगा जनरल गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन सेंसस की दमुक्ता लेरिबा जनरल गाइडलाइन मयाम सिंग असिसु येंगागा नैनबिरगा खंगाई सिंगना हयेंदगी होगदोरिबा मार्च की तांग मापनदगी होगदोरिबा तरानिथोय सुबा विधान सभा असिगी 3 लाख सुबा मिफम बजेट मिफम सही अमरोम अनिरोम निंगथीना मणिपुर की असेंबली फमदना खन नैनबा फंगिद्रे होजिक लेरिबा लेबाकी वाथोक लांथोक मयाम सिंग मरम वरकांदा अदुना हयेंदगी होगदोरिबा सिगुंबा असेंबली असे याम मरुइबा लंदम असिगी तुंगी खुनागी दमक्ता याम हिस्टोरिक ओइबा यामना अखोगी सिग्निफिकेंट ओइबा मिफम अमने हाइना आई लौजै मरम असिना तुंगी मिरोल की इंटरेस्ट लेबाक मयाम की इंटरेस्ट हयेंदगी होगदोरिबा सिगुंबा सेशन सिदैसिदा मणिपुर दा मपुंग फाना एनआरसी तौदुना इलीगल इमिग्रेंट सिंग मसक खंगदोकपा मखोइदु मफम जाना थंबा नत्रगना मागी मागी मफमदा हंजिल हनगिदना हलनगिदना मपुंग फाना मणिपुर दगी इलीगल इमिग्रेंट कांगलोन काइना संगसिलकपा ngमखै वांगमदगी लाखिबा इनफिल्ट्रेट तौरखिबा मिटोप सिंग असे मपुंग फाना मागी मागी मरमदा हलन खिद्री फावबा अमसुंग मखोइबु मसक खंगदोकपा लोइद्री फावबा मणिपुर मियामना सेंसस तौबा हाइबसे यादे मणिपुर मियामना सेंसस की मायोक्ता लई हाइबा मरम असिना सेंसस से मणिपुर दा इलीगल इमिग्रेंट सिंग से मपुंग फाना खंगदोकपा अमसुंग मरमदा हलन खिबा गी थबक लोइद्री फावबा मपुंग फाना एनआरसी इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली तौद्री फावबा मणिपुर दा सेंसस तौबिगनु हाइदना हयेंदगी हौदोरिबा अखोई बजेट मिफम सिदैसिदा
ऑनरेबल मेंबर्स ममुद ताना खनबीरे हरगा तुंगी लेबा असिगी खुनाय असि याफननबगी दमक्ता वारेप लौबीदना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दा भारत लेंगाक थाबीरगा सेंसस असे असम दे येथोखिबा दुगुम जम्मू एंड कश्मीर दे येथोखिबा दुगुम इलीगल इमिग्रेंट की वाथोक से लोइद्री फाव मणिपुर दा सेंसस तौदना वारेप लौबीउ हाइदना अपील तौजरी थैंक यू